Malo popestri, ker čez zimo je malo bolj mrtvo mesto, mislim mrtvo, ni mrtvo, ampak pač ni tako živo, kot kadar se dogaja kaj. Pa ste šli si pogledati kakšen film mogoče? Ne, filma nismo šli. The sweet sound came one day, and it's clear that it's here to stay. I feel the summer, it feels so nice. Hearing it feel the lovely summer dancing samba. So feel the summer, the jazzy summer. Čakaj me. Dobro, bo jaz i te plesali. Televizor gor. Tu ti za film, brate. To. Kino. Gluma. Kaj je specialiteta danes? Danes? Po vaši želji je vsaka specialiteta. Kalamari na žaru. Kalamanje punjeni z eno roko. Punjene paprike. Čakaj, se ne. Danes smo še tukaj, mogoče jutri, če bo vreme. Učimaj tak trenutek. A to je to? Ne. To je to. Še kruh? Še nekaj. Čel. Aha. Dober tek. Kaj je to? Majoneza? Dobri, res? No, to me pa veseli. Še nobeden ni rekel, da niso vedeli. Izvolite, dober tek želim. In koliko 16? 6000 evrov, hvala lepa. 6000 piščancov, 6000 evrov. Primate kot da Zdaj smo pred kampom, ki se mu reče Škamp. Zgleda fajn, ne? Gremo malo pogledat. Kaj se kaj letos dogaja noter? Pravlično rešetanje. Recimo, ne? Pa greš pa tle skozi in pol nas ne boje not spustiti. Dobar dan. No, to je akterka škampovska, ne? Kaj je tvoja zaposlitev na letošnjem? Ja, pa jaz sam završavam, tukaj poslušam muzika in sem imamo fino. A res? A spod se da fajn tele? Bolj ne, fuk se dere. Mislim, Kaj sem slišal, da ste imeli neke gasilske vaje sred jutra? a res? Da so bili gasilci tle A nekje. res? Ja, bojda. Našem spala sem. A pa policije tudi nisi srečala, kad prišla? Ja, policija se srečala, No, kaj je in to bilo? direkt na zadnjem komadu so prišli zamoriti. Prav je na to zadnjem komadu. Koliko je bila pa ura? 4. Školiko je bilo? Refleksni čas policije v Izoli je 2 uri očitno. Okay, you won a prize, huh? Yeah, it's good. Was it hard to make a movie? I had a difficult actress to work with. They're nuts, don't He had loads of inspiration for it. It was me. I was the full inspiration for the movie. Of course you We need were. to thank the makeup artist as well. So who would you thank now that you won the prize? Do you have a speech or something prepared? I don't really do speeches. Joska's a speech maker. I'll give you a speech if you want, no problem. She could talk all day. Do a speech. What will you do with the prize? Oh, we probably fight over it. No, it's his. V glavnem, feeling je pa dober, ne? Ja, narim. Kakšno naredil si nagrado? Ja, pojedel bom. Boš, ne? Ja. No, dober tek. Hvala. Čau.
metrov stran smo od projekcije. 15. Smejo nas videti. Hitro skri. Če slučajno ste to zdaj videli, ne, pozabite, da ste videli. Zavest iz Izole. Katja.